KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi बिल्डिंग का मसला तो बिल्डिंग का साइज तो चेंज होना चाहिए ये बिल्डिंग को लगेगा तो बिल्डिंग जाएगा ha kawai ka jingjia ka bashir khai bha kawai ka karkhana san marmata kala engkhong khat hadin makithli ding kila yo ban bamdo yegani ka karkhana ka badatip kum ka shift polymer private limited ka badan hakhat san mer bernihan bat kani ka jingjia uploading kala jia ha ka arpu ar trik ubna yayong arajar arpu ar ha ka por phra san pho aa menme kat kum telong khubor balayo lum naki bor pulit jong ka bernihat police outpost laong bagani ka jingjia uploading ka bashir khai kala jia ha ka por phra san pho aa menme bat ye ka daw bathikna halor ka jingplo jong kani ka karkhana ampat tip satya hado menta Awan poiru palat san pho tuli ki kali penlip ding ki bakin thop jong ka Assam bat ka Meghalaya ban penlip ye ka ding ka balak kelang Susolo ong ban ningkong ka jingplo jong ka karkhana ka dai ne ka jingthot jong ka boarding ha ka wei ne ki kamera traikam ban ka liang jong ki nong trai jong ka karkhana kila persang ban penlip ye ka ding hanrei na mar ka jingkelang saba palat kumta kimla asu bat kala penlong ye ka ding ban pamdo ya baro ki jingdon jing em hapo ka karkhana Kala simporu nyo hado prakenta tamban penlip je kani gading badai leng ba kajing trai sitom jong ki pulit penlip ding na Assam Badru na Ribhoi district lala ban tem ne kajing kelang jong kani gading ang tole itu dodin dah bihotor duit lagi ya. Mama pakai aku dia mau nangis apa? Hello, welcome to my second channel. Sama pula lagi sudah mailo Julia Setia ada breaking news sudah mailo. তো মানে কি এতিয়া অলপ আধা ঘন্টা আগত পুরা জুই লাগি ফায়ার ব্রিগেড মাতা গল এটা আইছে ফায়ার ব্রিগেড আহার পিছতো সোনাপুৰৰ পৰা আহিলে আমাৰ অসম সাইডৰ পৰা আহিলে মেঘালয় সাইডৰ পৰা আহিলে তথাপিও জুই নিমুৱাব পৰা নাই বস্তা কোম্পানীটো আমাৰ মানে কেমিকেল বস্তা বনাইতো কেমিকেল আছে সেই গতিকে জুই চাগে নিমুৱাব পৰা নাই মোৰ কণ্ঠে এতিয়ালৈ জুই নিমুৱাব পৰা নাই মোটামুটি 3-4 গাড়ী হ'লে কি কোম্পানী হয় কি ফেক্টৰী হয় বস্তা কোম্পানী বস্তাৰ এইটো বনাই মেটেৰিয়েলছটো বনাই জুইৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছে কিবা সূত্ৰটো কোনো গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি মানে জুই লগা পিছতহে আমি গম পাইছোঁ পিছতে আহিছোঁ Ngeri.